UCM ke KJDC ubak penyak sing im ulat lej ban bu yaw mau nong rim nak penta ban snai ke resource recovery center hapok maulai mauro hajinga lang kebalak long ha maulai mauro community hall hajinga don lang UMDC ke tain ubak tebol patau balong ru UM bat ubak Victor Rani EM kasnat sanitation bat kiwai hak negasngi na kaliang UCM ula pliru ya ke food festival kam variety sale jangka school maulai moro secondary school kum kedak kajing penmi pisa ya kajing don kam jangka school hadin balabu manong rim bat pli ya ke festival na kaliang UCM kum kongsan laong bahaba la sengap ya kajing ke nega school kalong ke kongsan ban don lang kajing kit klik lang da baro ban dubla ban kentiu ya ke school haba pai pat jing don kam jing babon kidar bach nong ki bahab ha jing kmi ke HDC usi ya malong bakila don kumba sheja south pa andri pusau tali kidar bach nong bahab ha hima melim badum dunai kilai hajat tali kisnong pat barak bepej da ke HDC kumta kamlong ke besuk ban pej jing jengki ki babon kamtam ke umbam umdi par ke khoj ka suba ke badai ke jing kren ke bami bahamanta ban man laki snong kila tre laki kam ban alor kine kimat don kam pat sekakot ke kya kam tam na kedal kejing don kijaka te nyut kumta ka ke JDC kawat kilat kilenti ban weng kejing no unyut bat kumta la kentu yaki nong snong ban bot renti yaki kendon wala ong bang jing temu ka ke JDC ban wan ra yak ne ka RRC kalong halor kimat ka khoj suba bat kejing pli kam pli jam pat ka ke JDC kan pa trading yaki officer Parhashwa ban wan ra ek treatment plant ban la ban wan ra ek jing job halor kene solid waste management act jong KHDC haba pai seki samla klem kam klem jam nalog jing lit pule don kam ban pentibet ek skill development bar ka KHDC shen kan sapentri kam no ek institute ban yo jing hikai seng kam sing jam hakne kesngi usi ya mula ajing rapisa ek school kumba sipo hajar tengka nga KHDC Baja ka memorandum in sapej nak pentai ki jingtei ki bahe ki pak skol ka don kam ayok ru ka jing kren au sembut kongsan nu pa te bot patam disi bakmi ru kup wi am building batlan nu pala ai jing rap pisaru chau president ka skol managing committee ubadai ru orang ba snong ba PJ lamare ayok ru ka jing kren au senior engineer ka Meghalaya state pollution central board uba warshan karkrang naga headmistress ka kom ijtihar pat kiwai program Dorbar Shnong kami po Mauro nampak kami kesini iyo berplay mentat kita food festival kam variety sale jok ke school Mauro secondary school mentapat ninjo ban bu mau nongrim ya ke ban pentreno ya ke nika recovery resource recovery center RRC ke bala penbaik dah ke district council hapo ke health and sanitation department jok ke council ia mencharge di don lang kani ba Victor ni don lang iba tibor lang patau local MDC kumju ia mencharge jong ka land ni don lang ni ki officers na po district council ba Andi deputy secretary ba Polong ni don lang ni chief engineer jong ka district council ni don di ba Wanshan Kharkrang baju Arab bahaini we neki resource person nak kalian ka state pollution control board di baju dan dekat bagi council nam tabat telun cikhmat ya kenika project ke jongi jingtu jongi habi de bak solid waste management hang ni po social bat shabar jo te ngitso ban aku vehicle pang ni ke Dorbar Shnong khamtam irang ba Shnong iba pita ke komiti jong ka Shnong hi brok kawai di balaya trailang bat ni kum ke district council nam taban penlong ya kenika Shnong ya ka Mauro kum kawai naka pilot project habide baka RRC ya suguman shikate ni kasni ya kun ya ka bangin yo ban bu ni mau nong rem ban stang no ya kani ka kam te ka ya kani ka kam lamang haka jinglut ka ba san kun riulak but ya kani lamang naka scheme jong ka tight grant jong ka 15 finance commission jong ka council ketika food festival kam variety sales ke belah penbaik dekat Mauro secondary school mentang sini harga dia dan lang di rampak Shnong kinong kinkap Shnong baro kunjul kinong hikai ban ke managing committee
ba ki dorbar shnong ki netrai lang bat ngi ka district council ban weng ye ka jing e habe dep ka jing uni unyot ba mi ta wes ba mi naki long yeng losan ki jungi te nakaliang jungi ngi kentu ye ki noilam shnong ngi kentu ye ki nong shnong ba kin but renti ye ki ni ki rules ki ba ngin ai ha ki shnong baro ba kin pentrekam kumjuru nakaliang ka district council menta omtang bingiwan ra ekani ka resource recovery center kaban lumthup ikinyut hangni bat kabaar kaban long jingmentoi ka long ba lingba kani ka resource recovery center kala ru ban penmi bonteli ki kam nangni ya kabaki para samla ki jungi ki bamdan kam don jam ki long kemi ki badan ha ki self help group ha ki village organization lingba ka jing ithu naka block office kila lese ban shimenta hakum kani ka RRC ondala dep te yakani dan kam shushu ban yo eka training te nakaliang jungi ngi danru wat ka jing thmu ban menta ba ngila penkre ban pha training ki officers jungi ki engineers jungi shabar ringkat bagi company ki bahe ya ka ba nginla banwanra ya ka solid waste treatment plan hangni hapo shillong by de jongka council ladaka state government shen le sekin rai ladakin IT no yangi ya ka jing penbet ya ka marten le sekan kan kya ba ka kam hangi ya ka ba nakaliang jungi ni habban wanra siki treatment plan kiwe le siam menta kan ka jing sedang pat ka jungi kalong be hiban sedang lingba kini ki resource recovery center ki ba halak ka jong ki shnong ka bangingin persyang